Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görücüler. Sizlerge bir жаңылык айтып кетейин деп чечтим. Карабойго эс алам деп келсеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, ушул Лесхоз эс алуу жайына келип эс алып кетиңиздер. Лесхозду билип өтсөңүздөр керек. Бұл жағында бүт қарағайлар бар. Салу жайы. Качелясы бар. Волейболный площадкасы бар. Буйрса кызматыңыздарда болушат. Чекеден bir muzeylerin işlerini gösterip ötsem sizlerge. Bu yerde kiçinekey tapçam. Muzikası var. Жақсы. Muzeylerden işleri. Ушул жерге келип эс алып кетиңиздер. Bismillah. Sonun taza. Şunday svitillikleri daha koyup taşlagan. Geç öte sonun görünüt. Таза bulақтың сусы нашыл гранттан ағып тұрады. Бұл жағы Токой. Ошол суунун бойында дагы бир сөрүсү бар. Ошол жакка турса дагы болот. Суунун агып атканын көрдүңүздөр. Bugün hazır camur jağıp öttü. Çok kanalar. Ушул жерге келип эс алып кетиңиздер. Nur Muhammed деген бала ушул жерде сиздерди тосуп алат. Арзан жана сапаттуу отуруп кетесиздер.